Ebusia, we will be akwaba at the emergency Ghana TV. So and then so da for trade and ponyankopon the acheye. We did say baby bia will be a kosu ye the amount. Ebusia mbeka story bia me the FM FAB abofra bi obepie mu was Sompa TV. Na ne nanti si all the buy and say ni anti chiti no. Na ye bisa abofra ne mu nsem no. Ose ne maame efiri mu kakra ni nti ni anti na ehwe no. Na kwaya ne anti ne de ne fa so ne de ni enje ho enti ne neighbor na eja odi abofra no eba ha se abofra no bebe cheche ne nsemu in case na eja obenya mmoa de efi baabi na enne yate asem de na abofra no de na obae na o cheche nsem no na o se okọ school ewo Accra girls na nadamfo bi eja esa aho kire nti no okodi adamfo bi ekire adamfo no eja ekire ne de wi ampna twe introduce no ema aboy bi ema ono nso ena ma ho kire nti no ode ne hu koma abemei ema abemei winyi sen no ma wawo akola fefefefefefe dide no ode abofra no ba ha si eja ya ye mami OHENENI ede abofra na ye de kire ye na ene Accra girls old students years back eja omuti issue we omunya video no ehwe bi ehun se se ye dishia ba be pim wo Sompa TV dia ye de ye nja no ema no enkwa keke nti ye bebo ye homoden na ya boa nti busia ye nsem ani enkonyi tie mu nsem emra na nso hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section na aseka me ho ne nkohwe video no emra ye baby a o free Accra by Pacho Kevin video na ready put me free headroom takwa. Last month my auntie wasn't in the house and then my other auntie was not in the house. Ma wonne so yeah louder. My auntie wasn't in the house and my auntie and I want kasa o mama we wu o mama ewu patron here be mu ache patron eti wo want no call nchen e disen that time me akola patron and obete wo do call kaswa patron now no mama na mote he ye ti kaswa e ho na na o mama nso te patron mo ye dodo sen o mama ma no yes, six patron to so sen firstborn and I mean back wo Ghana but 4 more abroad ye bay wo de na sembe dan ye na tie for ya dear man sada no ya jijiska say ye de ne beko because ye see na okọ school Accra girls and ne maami akowu US amane antia wona ne te kaso anso se fia ba ifu ahura si ne suo edi akra ye nia na ne wa ha na ye maami age bi ba say omo ye old student of Accra girls do ma hu video no nti omo person omo be make inquiries no mu kwampa omo de akra be fa so haja salamu alaikum wa alaikum salam yo me say mama ya na mama friend my akola na maame no ye nya ne ntie se na mo be ba Accra girls old students eja wa mama atana asemo simu enti wo be ba na ma be hekwan a wo be fa so a mo be bo akra enti wa kwanhwa de na ma mo hu video yo well good afternoon aja me mamu tie fo nyina nso good afternoon mbacho me ndi aje Aisha Abubakar Moru me ko Accra girls nti me wo ha me bacho me yi abefo mimi ye 81 okay 45 years easy mbacho mi wo Kumasi abaye wo National Association okay mi wo ho na me pass organizing secretary efre mi ka che mi say in fact mi ma nhwe what see colleague baako member baako America nti fortunately no see that no wan kwa adwuma okay nti o hwe program no yeah nti onu na odi video ni sending no wo Ghana ha Accra nti mi a mi wo Kumasi no mi mbedi echi hu say kwan ben na betibi di aboa no in fact ni owa brochen die waye
Creado passe o pese o Accra no. Accra no. Okay. Tena me bai. Yo, no cre. Ye wo ha na yenya Accra no. The first no. K no. Ewa homa so na enhwe. Hello. Hello. Madam, net say. Oh, nya ku pa de me wo ye mama tu e. Erade adom ba ko ye nti mo nka biem. E won wa se. Ah, muja iska ni wie no na mo prapra mo tugu ye so. Asere Ghana fu. Anya de ka godu ikura frɛ ne nti wo nka. Ba lady the fra blanc. Ah, fra brampa no jiji iska ma wo akofra brampa. Oh, na lady fetcham bai. Na ya wa na ya maami bi abase omu video no. Na Accra girls old students omo platform enti omo pese omo ayi follow up se omo pese Accra no omo boa no na okọ school mo ko no so e ka kire se mo nkodi school na chi na ye hu e di akosi mo ko esen akosi sen Na ye di atemu se school di ye ko bi juma na ye ko wa ka se be bi o ko tro BC ye ko ti reporting na se o 16 Oyi 16 Bepacha o 16 na sana samo se no kwa Accra girls ana na ye chese be bi o mo ko tro BC BC dia so wa o Accra girls dia so atro BC awie meboa aha eti anu dia mo kwaje no asa akwa ye de yes chiro ko ye te ye ko ka ni de ya passe sa no yi ya e wo ko eti ya Madam, ade no Accra girls won na ese moko. Na moko hu se okọ school no wo ampa no wa oja ya na. Ana wo to aso. Na ni JHS ya results de mo kwaje de akoye de. Mama they are finished like. This is the night that you want to go school ni bi. Mo ma ne kwa Accra girls ni bi. Adenti. Bi ni so ta wa wo so sa papa so wo monji. Ombeje no. Ombeje no because Accra girls for no omo old students. Womo penifo e wa approach wo America wo. E no ma so mani pa ma na ba no. Ti wo kram so omo hia wo number e wi e de wo number be ma wo. No me ne wakasa. Eti esre mo ma kra ne nko. Mo nko ho. Na kra ne nko school. Say Accra no wo na wo wen. Ba je se me ka so e shop na me. Ba ye frɛ wa e be hu ba bia wo. Okay, ene ye de wo number ma me na Accra girls old student for no soma anu no. Ti wo mo be frɛ wo na de sasam ye bia ma ye mo ma ne nkɔ hɔ na wa wo anu che so mo nye no. Sa de no kura wo ma bra. Ghana sa obi be wo na obe cancel obe school na ka school ni kura nko mbenya problem. Eti wo mo be je no why me pa cha. Ai, unyam kura ye mpam wo a wo be kɔ. Wo mo mpam kura. Eti mesere wo yakuma boa na ye ntwa ne ti preko wada woroma why ti e do number be ma agi anti omo be frɛ wo yo ye da se yo agia ene na chese ne kwan so ano nti owura yi de madam yi number be ma na wo de ama ya ma me no wo US no na mo ne na communicate na mo kwa yo papa mo yenya enso das na unchia mo pani onkrofo mpanifo mi chia national president ni secretary kukua juma we nyina eda wo so ene Benis Sikanate wo America eda mo nyina se mi chia obia agosa progress me pacho video muntwa na monye agia number na ye fan send now they are to my platform so no man who say juma na omre suma on wa babe Kevin anyway metwo man pacho ya agia number na video ye ntwa abamba usu de ni na fa send no why no mo fan to my platform so yo agia eni ebeja okwan tifa ma me number man why Ebusia se na Daniel mpanyimfo ka se uton hawa ene ja unya anu edu
eni ntini ye be ya semi a odi ba Sompa TV no sisi an bibi akwa wie no sisi ano akwa girls old students epese omo hwa abofra no na se school no e na abofra no pese otoa so a otimi atoa so akwa girls na naija on pese omo include akola no ewo mu enti no ye do bibia ase eni omo mmo a omo de bo abofra yi ema sisi ano Devia maame no ne ba ha sei no devia ne ni age esi afa ye do bibia ase mi ansansa mete e ya me de because more treatment bi wo ho no ma sometimes no anu ed yesre omo a obi te mo nchen obi ba te mo nchen aya treatment no aya anu ehye ye bei enenne wonya mmoa de afi obi nchen wanhwe a na wo de no akoye different nti yesre ye maame no ye papa no ma omo de obi ba ebetena omo nchen yesre mo treat omo ye hwe u treat obi ba ye a the kind of blessing you get from that you never understand nti na yesi wo ye obi de ye a na dachi nso ye be de ye be ye wo de nso yi nti yesre omo a obi bate mo nchen no mo ntwiti omo ye ansa na mekọ no medo bibi ase se kakra mpo na wuyi ye de bo abofra we ya nyame onhyira oma wunya no moho oma wunya ema no brodia uyi de bo abofra we ebusia ha na meje mo ebesi hye no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ase catch mami esi enese eni midin ye be san so edi nhyiemu e wa ha bio